Prvi Hrvati, finalisti Europskog rukometnog prvenstva. Prednost Starijem. Evo šta reći, uspjeli smo ostvariti najveći uspjeh na Europskim prvenstvima do sada. Dobili smo takve batine, zaslužili smo ući u finale. Mislili smo da ćemo to lakše privesti kraju. Međutim, drugo poluvrijeme su igrali tako grubo da smo jedva završili utakmicu. Izvoli, sada malo ti. Pa evo šta reći, evo finale, kako se kaže, treća sreća. Evo 3 puta su dečki bili u polufinalima i nikako do finala. Šta reći, teška utakmica, malo golova. Zato što si ti došao? Nije sigurno zbog toga. Mislim da smo dvostruko više od Francuza želili pobjedu. Od prve do zadnje minute smo ginuli i pred kraj suci malo, ali sve smo prebrodili, sve smo prošli. Evo kako se kaže, ima Boga, eto nas u finalu. Eto nas u finalu. Volite nešto, šta? Pa dobio sam takav udarac u rebra, jedva dišem. Na desnom oku mi fali leća pa i ne vidim. Ali dobro, popravit ćemo to. Kostolomci pravi, francuski ovaj put su dobili što su zaslužili. Ovo je bilo baš tako batinjanje. Odavno nismo dobili takve batine. Zovu vas tu s tribina, ima navijača puno. Prvi put smo premoćni navijači. Pa evo prvi put, mislim da čim smo ušli u dvoranu na zagrijavanje, odmah su se naježili. Vidjeli smo da je dosta naših ljudi došlo, navijali su od prve do zadnje sekunde i oni se nisu predali i hvala im i nadam se da će u finalu biti još više. Već sam ti jednom pitao pa si se slatko nasmijao. Stvarno ne znaš šta je strah? Pa kakav strah, ništa, idemo dalje, kakav strah? I zadnje pitanje, znam sad, ušli smo u finale, to je najbitnije, ali koga, što u drugom polufinalu očekujete? Iskreno sasvim nam je svejedno, možda više Njemce, jer da smo igrali s njima u Njemačkoj, možda oni ne bi postali svjetski prvaci, možda bi i mi presudili ranije, pa da vidimo ko je bolji u Europi. Toliko od nas, poštovani gledatelji, lijep pozdrav.